atu ia o tau ia ioa. Wala au atu ia ilo na suafa. Ia o tau whai no atu i nuu ana mea na whai. Ia pepese o tau ia te ia. Ia o tau whai pesenga ia te ia. Tala atu ia o tau. Ia, ia le tu nei ta fou. Ole tato a mata mo ua i te tala. Lo mātou ta mā o i rangi. Ia pa ia o lo suafa. Ia o mai o lo malo, ia whai o lo finangalo i le au rangi e pe le whai le rangi. Aua pa ia oe o i oma oe o le atua oe e tō tas. E le eise atua e tu sama oe wana oe lava. O le atua moni. O le atua oe o Aperamo i saako mai a kopo. O lo suafa lea e ilo ai oe whakavau. Oe o le atua o le li o li ma le tupu o tupu. Oe o le atua e le li liu o na nafi o le soe o atu i ni whakavau. Le nei lava tae a whaulu mātou atua ina ua mātou ala whai mai o mātou moenga. Ina ua mou atu le pauliuli ma le poa ua ai o mātou mata le malamalama whau nei aso. Na mātou vivi i atu ai lea i lau fia o no loa lofa tu noa. O ana e whai alava i mātou mo sauwi inga na mātou atua. Le ala lea mātou te vivi i atu ai ma whamanu ma whaftai atu i lau fia. Ona o le ola ma le mānawa. O lo e fua ina pēr ma e tulu i o mātou tangata. I lea aso, ma lea aso o mātou tua. Ia vi ia oe nei maso uma e o atu i li whakawau. Ta maua masauni nei tae a fau. Ma te tautarangia la upu le li ilo mātou atua. Ta ma te le tautala i se upu. E momo lava o na ma wala wae i lau fio i lau soani i tae au nei. Anganga pa ia fio mai a oe. Ia whetalai lava oi le tae ao nei e mori o lau upu i ai o finangalo maloto. O maota fo i malao e le tae ao nei le mātou o tua. Tau lava ina ia whaonga mai o maleo, whaonga mai o mangutu, whaonga i o i fo i o malau lau whaimalo mātou o tua. Ia ai mori o e lau a ngana pa ia i le tae ao nei. Te mau matalo ia whau mai maua le tae ao nei le whaunga le na tia e tangata. Whale tonu ma te ngata ana sala. Ia ai ali pea loa nganga pa ia ma oe le atua te maa le alo ma le nganga pa ia. Te maa mataina e lau fio le nei whasoa mai se foi o le tala inga o le upo lo malo le nei tae a po. A maea ia foi atua i lava le mi inga ma le whamanu ma le whanetanga i lau fio. Ia ai tu mau mai pea le whataua e lunga o i ma ua o I lau ngoa IESU o matalo wala o tua ni. Amen. 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 Oh, noia. Ja. Amen. Ia le li. Ia me futa fo, ia tonu sa mo wa. Ai fu ni ia no. Ia sa uli fo ia mataina ta ko kala masani. Noia. Me futa fo wala ora. Tu hatu le au whataro whaseo tātou atunu nei tae au. Ia manu tātou atunu Samoa. Ia apea fōi nei o tātou tua āsina sina. Whataro whatu ia to e suafo manu malo IESU KERISO. Ia whapea fōi au na pa ia le atua. Ia o whapea nao na whaangaina i tala lei po le tau swina le vai o le ola. E le ala le upo le atua. Ia whataro whatu loa tātou e tātou atunu o whea lava se vai panoa, se awanoa. Ia whene maua mai fo i nei whaasoa i tei tau. Halleluja. Ia whaatara whatu lau po kalame. Ia te oe i swafa manu malo IESU KERISO. Ia ta tonu ia. O le nā fo ua i lunga nā le tātu si whai tau i tei tai au. Ia male au tū o le tā mata au po le nei aso. Ia tātu si whai tau nā Mataio. Luas fumar wha, ia alo na utu na, ai sei ma whetau atua ni upu mena whiopa ia re tua. Ia tātou te mau ai se whamaru se au ni aso. O nofo i e le maunga o rive,
ona o mai e lea o le au so ia te ia o na o la to o fape mai ia e fetalai mai a te matou pe o a fea ia mea pe se a fo i le whailonga o roma liu mai malengata anga o le raulangi na tali atua i leo Iesu o whape atu ia te latou ia o tou nei whase ina o tou e se tasi a wae to tele o mai lo ingoa o whape ane o au nei o le keriso la tou te whase ina po tangata e to tele whalongo o tou i taua matala o taua ia o tou nei tou ato atu wale a wae ao na tau nuu o nei mea uma ai le i o i le ngata anga na wae si le taua i le tasi nuu i le tasi nuu ma le tasi malo i le tasi malo o na o mai e lea o onge ma wha mai ma mafui e lea mea ma lea mea o na mea uma o le amatanga i o kua kua ngā. Amene. Ia. Lo ia le tua a pe koe maua sisi o noa ia mana i fo i lo toi nofu ai tatu tusi fai tau. Ia ma whapendana toi fai tau. Ia sosoni mai lava le nganga o le tua e whapendana. Whamatara roto ia te tatu ona whila. O le tua ne ia solo whapendana TUTUMAU ia o onga IESU KERISO. A IESU KERISO. Ia tahu o tere ro tatu TUTUMAU ia o ngā IESU KERISO. Ia, me mua langa o le au ngā o le tatu TUTUMAU ia o ngā IESU KERISO. Langa o IESU KERISO o le upu mono. Amen. Pau are o le upu e moni whamao o IESU KERISO. Pau le o le upu e whapena te taitonu ina i tātou. Whapena na manui ai tātou. Ia whapena fo i ona whaola ina i tātou. E whai mele pe fo le whetala ina fo e Iesu. Tau fo le tusa Mataio a. Tangata fo i e tō lua i e tufuma a. Me isu a. Ai se whalongo i ana upu ma a. Ia matausi. Ia whai me Iesu te whatuseina o i e tangata poto a. O whailo na whale i lungo le papa. Me au o i te meo o mai ai matangi o whao tā whenga a. Ia whi me e le lue e tū mau a. Ai se a e le leilo na whaalainga. Ai tū lungo le papa a. Me wale e sua whalongo fo se sia upune ai le whaia. Ia whatusa fo i o i le tangata valea a. E o a fo i. Amen. O whaulo na whale lungo le o meo a. Ia whi me o matangi ia whi me pau. E whapena le ata po le ai whale nganga. Pea tātou le whaavai le o tātou ola ia IESU KERISO. E whapena na lulu ina i tātou. Ma whapena na whai o na whale anaina i tātou. Ona o le le TUTUMAU o tātou le upu. Po le whausia le le o tātou ola ma so le fua whale nganga. I lungo le papa o IESU KERISO. Mai la le autu mai ia tātou TUTUMAU i AOAOGA. IESU. Amen. Si fia pastau kakan moi i tātou le tātou TUTUMAU i AOAOGA IESU KERISO. Tai pasta mo le sitea. O le leifo i waitau o tātou iei. Mani nei au ngā tupulanga. Pei o le tāua o le utala lea, tā utala lea o tā wha tu i le tā polkalame le tai au ne. O ngā ia Iesu i ona au so. So le au ngāla o ngā ia mantua la lea o ngā taimi o le au so o la tau. O le ala o mai tātou au ngā tupulanga. Ma le nei fo i senkuli o kako iei. O le tāua la o le utala leo a tā wha tala ina ina tā mta upu tai au ne. E au ngā tene nā mo tātou. E le ngata ina ia tātou TUTUMAU ia o onga a IESU.
ia tātou lama le lei ia o ngā Iesu. O le lei foi au ngā tupulanga. O le kele o le maua o ngā sese le wai. O le makua i kele o ngā sese le i le au ngā tupulanga nei o tātou iei. O le winga foi lea o laktala. O a kako ki kilo i le kalesia KERISO le taimine o tātou iei. Ese uma ia o onga. Iei anga i nai maenga foi le ese lea onga mai tutonu o lea loku, ma lea loku. E leo agree uma ia lotu i se o onga tasi ese foi le whaalili wina e lesi e ka lesia o isi mea whapena lesi e ka lesia pe o mea na leo lo tupu nei temi nei o koe ngā o onga la ia e le mawhai ei ona tuu whaatasi le tino KERISO mafua mai sea mafua mai langa ese mea le o onga ma le whaalili wina e le e ka lesia o le upo le atua i nisi mea sa foi lesi e kalesia ese foi le whaalili wina e lesi e kalesia o le upo le atua i nisi mea e whapena o le mea la lea le tāua i tele ona matua i o tātou TUTUMAU ai awa onga a IESU awa o pego lena e tāua o le mele tāua o le awa onga moni o le upu ai a fai o fo i nisi tangata ia ni taritonunga mani a onga e mai se tangata pe a mai se leader pe a mai se kai o rona winga e le tusa la male e le bibliko e le tusa ma o onga foi lea o le upo le tua po a onga Iesu pa te lea mea se ai ia nisi o a onga le tulai mai tonu o le tino KERISO e ia ngisi mau e o le fe ese ai e le o kasi foi le i le a onga foi le i nisi vaenga o nisi mau o le fio pa ia le tua o lo ule te tununga ai o le tātou wo ai tonu o le upo le tua po o onga a IESU po le fionga le tua mona tua o le upu o IESU nai te maua Ioanes fulfafo i upo e ono nai wha mai IESU o au o le ala upu moni ma le ola a whaila o iei nisi a o onga foi le tusa ma le upo le tua ma upo IESU le tono le fionga ia le tua o ni a onga mai sisi tangata o lona winga la o la ua au whamitalanga i le a onga nga o le a onga sese ai sea le anga o le a onga langa whai mai e risi tangata a le la mai kongo loku e a o ai a o IESU a le fetalai i o ne su whawha i koe ono o au nei o le ala upu moni ma le ola pe o le tāua la lea pasta hoi le pe o tūranga lewa e whaafisiri mai e. Nianga o le tala lea manamita upu le tate tala noa e. O a onga ia IESU na ufisiri le au so o ia IESU. E lua mea ia fisiri le au so. O le aso ngata anga. Ia ma le aso e toe fio mai e pe lua pasta. Le ia. Ia e whetalai mai a te mātou pe o a whea mea pe se a fwoi whai longa o lo moliu mai malinga ta anga o le lalangi. E konu mea, wha mai po le ale, o lale mea o le... E talai mai pe se a pe o a whea mea. Ia pe o a whea ia mea. Se a whai longa o lo moliu. Ia, o le whai longa, o le maliu, ia malinga ta anga. Lea laua o mai na IESU i ma whamatala mai o na au so. E tusa male fisini. So e whapenga hoi lea kako.
o le tāua la o le tātou malamalama. Lea ngai tau o na tātou malamalama ia o onga Iesu. Ia o na tātou tu mau ai le se ia o le inga. Lea ngai ei le whaswhaikau le ko i whamai ao le tu mau se ia o le inga i whaau la ina lea. Le tutonu i. Aulana winga la e ka ua kele lo ka ko malamalama. Awa ka ko le malamalama e a foi. E whaase se ina i tātou, pe whela fo inga i kākou pe ole whea i e matangi o tātou rangona, o tātou mawhawhau. Pe a le mawaa lama malamalama tātou ia o ngā a Iesu. Pe la o lau whao siri pastai, o lea te tonunga. Tāua tele no tātou malamalama. Ia o onga Iesu. A tātou malamalama ro. Ia ona tātou tu mau wai a lea se ia o le unga. Ona whao la ina le o tātou. Wai le mwhai ona tātou tu mau. Se ia o le unga. Pe a kako le malamalama. Pe a sau le malanga o onga, sau le malanga o onga, sau le malanga o onga. O lea o onga monia lei o lea o onga Iesu. E le o mention Iesu se a onga sistangata. Vai se a leanga o ia o le upu. O le upu moni. O ia o le ola. O ia o le ala. E le anu wa e ala se si tama. Pe a le ui atu la ia Iesu. Pe o se au le atu e tali atu pasta e tu sai malau whapisiri. Ai au ngā tele me leo mo tātou uma. Ia tātou malamalama, mai o tātou tu mau. Ia o onga ia Iesu, le tonu o, le whiampai a le tua. Ia maleanga whaaloa pasta. Ia, me rewa i ta whasoa ni tai au. Ia, tatangai da iei le tani a Iesu ke wiso pe o tena whafisiri le wari ia Iesu. Ia. Whailonga, ia, Yo ave longa koe fiu mai a. Mana ka ngongi me uma. Amen. Ya e mangi ya kani de pila ka ye de bere e no foi fa se inga ka ko. Pe ka pe ka ko kele ko mau de po Yesu ke so. Amen. Ela fe me foi po fa. De me ala e au pe ola fa ka ua me. E Yesu yo maso. Ia. Ya ka ko ngala mara ko de bere. Amen. E la fa pe mai. Ona Tali tali to Yesu. O whape atu ia te ilato. I o tau nei whase se ina o tau e se tas. I la rewa ko iau. O leo ngala ngā pe o le tatata no tai au nei le tū mau le o onga Iesu Keriso. O e pau leo le o onga i mohi. Pau leo le o onga i sao. Pau leo le o onga e te tonu i kā kōru whitu ngaro le ri. Pau hoi le mea ka o le upu mohi. O le upu mohi le basti o e. E le la se si upu. Pau ale o le upu mogi ngā o le upu a Iesu Keriso. Iesu foi o le atua o Iesu foi o upu. Amen. A le ku mau ai la se si. Ia o me whainga la fo inga. Pe ia la kala na mo whai koe i kio le kankare whaulonga whare runga o le miongi. Langa lenga whaalongo i le upu mogi. Wa ia i lore mea sao, wa i lore mea bioko. Ai le umwhai o ngā Onga ku mau ai. Onga ku mau ai. E le uska ia le mea lai whai mai ia. Ai le whai marikala Iesu. A whaalongo mai sisi a upu. Ai uska i whai ia mai Iesu ke whaakusa rea kakaka. Kakapoko. O leo o whai ronga whare. Pasta. Ono na winga ko ilau lau sau noanga. O le tangata poto, o le tangata na e taunu tūma. Ia. Awala e kikiro la i e whakaka Iesu. Awala e whai Iesu. O ke whaakusa kakaka. Kakapoko. Amen. Leo o whauronga whare runga le papa. Ai sea, wa piki kakare upo Iesu runga oranga. O ka hauwhi kakare ia whetalenga Iesu. Wa ia i lua pau ane o le upo e mongi. Pau leo le upo e ora. Lea lewa whamau kui longa oranga. E meila Iesu. A whaalongo i se simakango whai upo ia. A kusa Iesu kakana rai poko. Le vale fa bisu a fa lo mo se sia na o ai le fa ia e fa ku se ia ka ka ko le e fa no mo fa de no mo le le go e fa mo fie o a fie ka ko
I makangi ma fa fikau le lo langa ni. Ka fa pe ki le ka fia ma e uska yo po Yesu. E se are fa me ya o langa o mai maka. Ma mai ka fe na fa vi po u na fa le. E se la ni ri fa va e a ka le mo le ri. O le upu. E le uska ie le upu. E vai le foundation. Ya, fa vai. O le vai mongi ala pe mini e le sa noanga a Yesu. O ia la. O ia la. O ia o le papa mau. O ia o le papa. E la e le ma fai foi la ma fa se ina ka ka ia. E se ana o mo sa di de ia le o fa ma kulo mo ora i mo Yesu KERISO. Ma o po Yesu KERISO. Ai vai le mere le fai pe Yesu o so fai pure fa. E mai o to ne I fa se ina o. O le upula le pi fa ka ua Yesu o so. Ke vai se ko se ro i ron me mo. O le oi no le mo I le ko ma fuka. Le ko va ai me ko le ola o le ko o fa no lo ia ai ke o mange ko. E me fa se ina. Ya va pe e ke le ku mau I po Yesu KERISO. Ma o onga Yesu KERISO. Le la fe Yesu o so ia. O le fe silia. I le fie lo o fai lo mo ngai me man muka ango ngai me uma. Ia ma le ko fio mo ia. O le as fai lo me Yesu wa yo. Ai ni fa se ina res. Le me no e ka ko mo fo la sa mo ia Yesu KERISO pole. O ka ko nga. E le ai la se sia o me ese lo. A o nga se. E ese lo Yesu KERISO. Ma o se me no fa. Pa ki kilo sa o I le bele sa o lo se o nga ese aku lo Yesu. Ma la lo se. O lo fa se ma. Ese o le o nga ri ka ki kilo ma o Yesu. E ko no mo Yesu ko no Yesu. E le la se sia o nga fa un ko fi beko. E o fi mai no ese. Fa no fi ka ko ro mes. Ase o lo Yesu le. Ai ma ko fa la I o Yesu. La le fe Yesu. La nga e ala nga I fa se inga o ko la nga e ko kele o mai da sola. E ko kele o mai mala ko fa pe me o la ko o Yesu. Wala me ko kele o mai fa pe o la ko KERISO. O ila ale le lo I lo I o nga Yesu KERISO. Ma lo si la fia o Yesu. E me fai lang fa se inga o ese. Nga de ke di ka ka pe mo Yesu. E de o nga pe mo Yesu. Ai le Yesu. O le ala ka mo ka. O le fia Yesu. Ale Yesu e to tele o mai se fai ka wa pa. Ia. Fai perima. Mai awa to tele o mai I lo wingo o fa pe ale o nei o KERISO. La tutte fasse o tangata e to tele. Ira? E de ko la hiki. Ka fa se e tangata le fi Yesu. Le fai me to tele o mai. Vai le me foi la le kasi foi la le Mary pasta ka mo. O le a nga o lo tatou lo le o nga Yesu. Mai ka ko ilo le o ma. Inga ka ko mala mai ia Yesu KERISO. La nei ka ye ma o nga pe o Yesu KERISO fai ma. Amen. Ai vai foi la le so me kusi mo yo anu ta ko fa. Mai la la pele. Au to te fa lo mo ya nga o malawa. Ia o to foi nga pe mai le atua I lato. Awa to tele perfecta pelo o atu lalani. O ina pela le pasa ka o anti KERISO. Me ala ka o anti KERISO. Tangata la ia le fa me Yesu I. Tangata ia le fa me o mai no mai mo. Fa nga mai le ngo. Fa nga fa pe o fa mai o lato o Yesu. Ai hoi se la to o se la o e la le la nga si ka fa ma ngi ale mo ngi le bere la ngo o le nga ia ka la inga si va nga ma ko verso la ale nga ka o ni isi ka la inga la ka la ia
le atua whawhine. Wale, e se le mea lea. Lea la e ongo mai fo le mea lea. Wa ese aku fo i le whaalongo o kangaka. Ma lea koe ngā o mawhimi o le atua whawhine. Le mea ngai au ngai le marama lama le o mai Iesu. Marama lama ariki. Ioe, o le wakau mai kingo a Iesu e toa tele o mai lo ingoa lātou te whaaseina whutanga ko kere. O le mau kingoa la e iei ka ngaka se se. Amen. E iei ka ngaka se se ai. Pe aka kou le, aku mai whanea ka kou kingoa leo kewsi anoa. Ia makua kao whio mau i le mau e winga ia Iesu kewsi. Maha o onga Iesu kewsi po le whio ngare ali esea. E mawhai o mawhaaseina ka kou iawa onga. Maka ngaka ia la ko ke whai mei o mai ri ngoa o Iesu kewsi. O ngana ngā le whakui. Le ka ko kikiro le whai mei Iesu e moso. E whakaua Iesu le upulea o tō nei whaaseseina o tō e se tasi. Awa e ko kere o mai i lou i ngoa. Aisea, o le ngō ngana e ka whaongare ko Iesu pe wha kako. Ai lafi mai lo sisi me wa ka whaongare ngō resi. Pe o ki mea ko ngā ruen ka ia whaongare ri ngō resi kusi. Kusi fo ka peari o ka karai o o manga o ngar bea ne e do se me mongi o le me fa foringa man be pe o la ele o baba i peire kusai mare poreri ka ka ngola ri ka o le bea me Iesu awa to tele o lo ngom fa pe ne o ne o KERISO la to te fa se foi tangata to tele no me po ke lo ka ka e ma fai o fa se ale lore o poreri. O le marama lama ariki. O le marama lama ariki o le hora. Ia kukusa me foi fai e ka ke fai o. Ia mane mena ia o mai foi o poreri. Ia. Pai la ngai. A o longa kupur poko mana ka mai. Ia fai foi fa ngai marama mo ka ka. Ia. Ile mena ia ke lo ngai ia fe me ia o ngai mena. Ia. Ia ai ke o ka se ngai lo mai. Ia. Amen. Oro i aleluia. Amen. Me o ni o KERISO. Ale Iesu. Il vero fasi se ingala. Io manga oro nei o so o fai longa le ka mo fala Iesu fai longa. E Iesu e fa longo o to tala o taua. Ia ma me o tala o taua i o to nei to watu wale. Awa e ao o na tau o nei me uma e i o i le ngatanga. Amen. Kusa o le vaenga longa lua ngā o le tani a Iesu a basu. A Iesu. Glory, hallelujah. Di ere li. A fo i pasta. O ngala le ka ke i le mele o ko inga tangata ia. Taipi ia le wali ia ka fa se po o wali ia o mai ia o mo se taipi o le mere ki sa ngo i le o le ala ku kala inga ala ku kala ia ka ia la ku message ia vai le ku ala kala o le tu fo fini ia o ka fo i kala inga fa penga i o tau ia ke lola la kala vai e fa fini e wa ko lua fa ia o fa mo fini ia o la kala vai ia fa ku vai o lua e lunga lua ulu koko ka ke mo kala ia le ku fini na e le se me ka o se ku fini ko le fio pa ia le tu nga ko ke fa au nga se ia le fale tu o le o le fa ko fa ya va nga ka o ia le o le ko le o tampo o le kalesia o le fale kua nga o Iesu le wo mai le wa nga kala i mai o le ku fini no fai dei vai o e lungo lua ulu ia koko nga nga lua fa se lua kala inga a ke kilo vela ia o le mele ka u fi tala lo ko i pasta le mea ka o le e lo ai ia takata ia le fai mai o anti KERISO
le mangingo le mau le nga e fai kau ku sa kau lang ka ko malama i le mele le tangata sa o ka la i mai apa pe ka la i mai nga ke le mention mai upu ia le la ma ko fai kau aku o nga e si la fia le o le anti ke wiso nga ka nga ngefa mai ia kofo ia nga uma pe mai le tua le la ko fai kau ku pasta ia le au pele au to te fa longo ia nga uma lava ia o tofo ia nga pe mai le tua i la to awai to tele perfecta pe pelo o atu i le la rolangi tau lo le ia foi pue vol me la le lo ai me ka o perfecta pe pelo ma le perfecta mo o le me le lo ai le me ka o le o nga se ma le pole o nga pe pelo ia ma le mea ka o le o nga mongi le ka ka le foi pule lu o le mo mo le yo ane le mata u fa le la ma to foi ta u atu mo le yo ane mata u fa ia foi u pu mo le la foi ta foi pu longa lua le va pe o le mele nei to te lo ai o nganga uma o e tau tino o mariu mai ke riso i le tino mai le atua lava i la tau ia ke siano mala whakokua le tae au ma le tino ke riso ia kako malama le lei hala le mea lefa me lefa i pule lefa mai o tau tofo nganga uma ala ko se si kala ia kuia ke oi ia e malama i le aonga lea o le aonga lea e te sila fia ai le mea ka o le nganga mai le kua ma le nganga ka fa se le ku solo fai ko tai pe o me le o menso e pasta o le o mai wai le foi kala inga o kala mai i kaimi nge wo ka ko le mea ka o le anti KERISO ma o se sa o le pule e fa se ina e voi tangata me fa se ina o ke o le la fa mai o le mele nei tau te ilo ai le nganga o le atua whalongo le o nganga uma o e tau tino ua maliu mai e su KERISO i le tino mai le atua lava i la tau mangingo le mau le waku lalkanga kai le mori mau waku hoi lele ia ke oe whapeo e le maliu mai se IESU kingo nge ore kari ko se mea nga mal mea nga ka o lanti KERISO ia ka ko malama le ai tatou kemsiano ma le au whatutua foi oe nga ke mai mo mai tae au le mai whalongolongo mai ia ka ko kauwhi mau ale mau lea mo i ane mita upo e whafo i pu mua lua si whasolo mai e lalo lela ma whata whai tau atu ina ia tatou malama awa tatou le malama i le upu o le atua longa winga e whaseinga i kako e la uri ia tangata ia wheo i solo nge kele o ngaka ia wheo i solo i street ma kui whale o aima le voi wheo i shopping center ma mea whapenga lea lau sau lole i la lori le foi koe tonu o anganga uma o ele tau tino ua maliu mai e su KERISO i le tino e le mai le atua o loo le anti KERISO lava le nei ua o tau whaalomo iai o le asau o loo iai nei lava i le lalolangi vai mangai ai o le mau lepa kako kauwhina o le tangata e rako e kala ia ko i lau maoka ma lau lawa waku rua e le mori maua ko IESU lenga maliu mai le kingo ma maliu ma kangumia ma koe ku o longa winga ia e malama le ke siano ma le whatutua le tae au ne o le mea la le ka o le anti KERISO ai ma ngai e pe kako ia kako ta ofi mauina ia mau ia ia pa mai o le wai ai ngai ala ka mai o le wai ai ngai ale na rangi kaimi ia
Sau le foi poe fa pasta. Ia, foi fa. O tou le fana we mai le atua lava o tou. Ua o tou manu malo fo ia te ila tou. Awa e sili o ia o iate o tou. I le ua i le lalo langi. Wa aila iei. Wa mangingo le le a onga le ale hoi le a Ioane a i le mere ka o le anti KERISO a e kaunga ko malama le iei a onga pasta pesi o le koe whapomoku kau wha malama kiri hoi le i le au whalongolongo i a maritino KERISO i a le au whatuatua ma le au kerisiano i le mene ka o le whase tangata ona o onga i e le o mai ka mai Iesu renga mari umarikingo ma maliu lungo sa tau ma tanu mia ma koe ku mangu malo mai e ngā le ua fio le langi le ala ka ke whakarikani e mangkua o le mori maua Iesu i onga so e le i o Iesu i le whatau nuina Iesu le mea ngā rainga sang na sau e maliu ma sau e osi tau langa mo kako uma mo tangata angasala pe o si aula le ko e sosong ia ko inga ia fa malama le ko inga ka dia e o mo fa se inga ai kako mai le nunga lo ka ko ia ya Yesu KERISO le ka ko ka ko ia o yo le na maliu to tu amen ai e sa rosa o nga ese e fingo fian fa ye lo fa o le mene ma fa ye on fa se inga ka di pasta ka i pe o nga o le o nga umma o eva ai ma ero fa ka ka ria fa so o ia o ai e ka ke kilo foi o poreri por an mena que be o poreri ma ko fa le mania o ka ria halu lo ia fa le media o ka ria halu ia fa le media o ka ria saule ka ko so o e umma nge ko fia se fulu ia o nga o papenga ka ko ia o nga na le medico ele o fei ka ko le mere fe pa ia le tu mai de e ka nga fei mercado spe mai o ko ke fa longo ia nga ma a le me fai me tofo pasta mai e me ka o la vekala kusa ole me ka un ka ko faia te ao mai ka e ka lai mai e ka un ka ko faia fisiti dia ole ala message pa mo le ala fe au o le alo sa van pio como na va se un ko eso son tu mere mi iere le mere que sa mo ye awala ne pe mo fa bo ka dia uma mega ni la o mai kili o le lo ma go fa o fe sa o le o ngen to mai fa ro ya ale bela ga le sa o le fa be ka la fe pa ya ale tu mai awale awo yo to ko ya nga uma Pawalan mengi ke o e vai ko nga ke o vai ka ko ai ka o ka ko su le ka la mo le ka ke me fe au le nga ma fo sa e sa ro na pe yo le ben foi meta tra tu spoje sa ro e le ka ki ngol ben ai o Yesu KERISO amen fe ku fia nga e lo e va no fa o mo nga na ka mo fa ka ida va alu lo amen ale mele o lo fa no pe ia sa mo sia o ka dia uma e fai mo fine fai ma ia la le mai alu lo ia de mo fo ga ko shu me ga me ma ia la i ko ia lu voi o ma le mo pa o ale mele fai ka ko ma ka dia o ka dia uma o le fai ka ko le mele ta ka ka presidi sinia po le ale sa vani sa ale message kofo e le se me le anga le menga lo su inga le o ai ka ma ki lo le fe me por ale ri amen e ka ma e kofo inga su ia mana la ma se se uma ko ma lo fa mo ko e muri ko e mo lo inga le beria me va PSC ele vai uma ka vai fa ai va verme su mo la o lo ele o ka ia la do ma ba ka di se va vi ga e bisu la ga
e ka kaunga ave ka ko wa i le upore atu. Amen. Maka ko kuri maka ia o nga Yesu Keriso le ke o makua ke le o. Aleluia. Le ana ka mo Yesu, mai lo le ia o le mo se fe Yesu. O nga poge. Si le fia Yesu o nga poge family ngo so. O ko bi fa se ngoko. Aya, e alu le Yesu e vai le kelo ka ke pe Yesu. Wa. Kelo o nga la ko ka o so fo Yesu ai le vanga ngofo ko. Fala ko ese a mera o ia di fa lo mo wala ai ki nga la fa de nga a ia o le mo mai o si ma ko fala belo perfecto pero aka ko ye fala ina na de fa mai de belo perfecto pero se na o yo fa lo le o fi ngo fia nga ke lo isi ya ana nga lo mo fa lo mo ile perfecto ai di ka mo men fa mai que le yo o le mere o falongo e meio o perfeito tem mas meu com le era como uma coisa perfeita foi no fim foi cala perfeito pelo ele fa o via por cala va pe com de cabo e aí essa ele meio com uma valor ele se meu como e foi como com eu não perfeito pelo esse é perfeito meio ele se me mai de tua ele se me mai de mea mai de mafofau ia me o moi miki o pi o moi miki mafofau que le me ma o mai lo le o faringa ma me va ia alfa al mena o le kupu ma le va ia ka ko le be fe mai o le ala ko ka sa o perfecto pe ele imperfecto é o perfecto se me é como na pe yo mena le ko i le fa se ingor ka mai lesi ka pe ele loa o le upore tu ai loa o le upore tu mai wa mai mo se le fio mai mai fai kau ma ka ko fa kau ura bere fai mai kara ko spa ia su tofo le na ma pe mai le tu era na no me le fai lo kala la mo sa mo ku fa lo e fa lo o kalia fa solo a ko ia o mo le va prestan ka ia o le sila me yo mai ka ko i na o i le so te i o mai ka ko o la o yo ko na me pe na ala kula i ko se venga i ko fa ila na ia fo i e ko fa se no le o le ma wa ka ka ia le pore mai ai lo kingo o nga Yesu Keriso. Fea la ke me ia o ai kumu puspa ia o nga Yesu. O nga Yesu li ko puspa ke fai ka o so soangi mai ia na tu vai fa mama la mai o ka ko ko. O nga Yesu Keriso. Ai o la ka ko le lo nga le o i le ma fo fa se nga ka ko. O nga o le ise mama. Me ise mama. E fa mo. Ele ai no sa ka ko mala ma pe o kala ku spai kasi er me le afta ye sakan o le fa o le upo le ku mai o ka ko loko ya o ni do pa le si mala e ka ku pasta le mau o sfulu o le Mataio sfulu tolu o le foi upo la iva pa o le me o ka ko le afta ye sakan foi pois fluiva basta van mole e Mataio fulu tolu foi pula fluiva ia fa lo mo se tasi le upu le malo ai le la mona ona anu ale ai le o le anga ua fa le mea sa luluina i lona loto o le mea le sa luluina i le awala vai lai o le malama o le ki a ka ko malama a ka ko le malama ka ke le foi ka ko ku mal ai foi e foi le a ka ko malama ka ki ku mal ai tatou le malama ia foi le alu fa pero ka ko soi fu fa le nganga ele aku le mea ngofo ai i ka ko ia o ngalesi ia sa foi le si me ese foi ia o ngalesi ia ma fe koso inga i solo ka ko o peka ko volele o peau o le vasa volele faki ku faki mai ma fu mai le lailea ona o le tatou le malama pas ine upu le ko ka ko
Ko ia I le pasfai kaule ke ka ua ke o le mero le mamlama. Wai le mero ke lo foi kai lo I so lo so lo ngal ben. O le ka ua ke o mengi o aonga. O nga fa kuspa ia. Amen. O le o nga fa kuspa ia ma o nga fa foi fe au o mea o nga susa la ke e ka kaunga o inga le uporeri I loko wangaka. Tangata uma. Tangata uma. Ai ngofua o ime fai mai o wai mana mana. O le mea piko fai nga kāna. Amen. O lo rei lo fa mo la lo ia o inga oe. Amen. Ai e ola o inga e waku ka ko inga ia o au ka po manga ko fa ka ko o skedero ka ko no le fi. La ne e sari me lo o ye lo o mo fo mo oe. Lo o ka me dalo. Ese foi lo ka no ingo le poreri ma o le poreri. Wa o mai o le tangata. Io. Pe foi IESU. Ia. Ele ifa penga I lo so IESU ma lo le tu. Anga lea o e lo so o ma lo le tu. Ele malama mala ko lo ma. Anga lea o ka puka ko I mea lo fare nga pa. Ele lo ka ko le ia mea lo fare nga pa. Amen. Anga lea o ka ko ki le lo o le tu le alo ma nga pa. O mea wa. Apa pera ki mo wa e mga o I fai lo o la la ki le mga o no e mo fai fa se I lo o e nga la mo ke lo fa o ya de la I lo ko kun e la nga ke le mo le o no ka I le po le ri ia de la e a o la ia vai fa la ia IESU te viso wa e pe foi la wa nga lu nga le ki a ko ka mo fai a vi ese le po le ri I le nga ku lo ko Ai fao mai ai loko. Fao mai ai fao pau le mele after ia ka ki ole upu. Ole upu. Ele o after sa ka ni sisi me. Ave ese o sa ka ngi ba ese lupu mai o tatou. Amen. Nga e lupu ngi sa lo la ia. E ma fai ma po ngi sa fa so a ko be la ku o a o se ka nga I lungo le o lo le man ma mai. Amen. Au fai ya o me o bere bere ni. Wa ya. Ma eu lo ko ku ka fi ki kilo la o pore. O fa kasi be ye ki fa ya. Ma le mo ka ko fa ya ma le. Pasta ma ye me le ka wa. O lo no vinga o le o se o nga mo ka ko. Ele fa pe ho le. E ka ko ma. Ia ka ko uma. Ele fa pe ho le o ma fa so atu po ma fa ya ko ho le fa pe o le tau o le mele pe o la wo fa long foi ma va ia tu e foi le kai pe o mele nga o mai IESU ma le tali IESU o longa winga o se fane a onga o le me mo ka ko ma e ka wo ke le o winga o ka ko le upo le tu kai pe me foi le o lo walu ke a un kuspa ia ma e fa long foi diskanga ka o la ia fa unga le tu o ma wa lunga foi longa ia o winga e o mai nei ka ko ina ia ka ko malama pasta ke lo eri pasta ka kan mo o le me piko sini de no fai ka ia ka ko o le me lo fa mo ma la nei e ka kan mo sa o le me wa e musu wa ke ro ke o ke wera ku o to ka ki le nga o e ke musu ko nga me fa pena ka ko amen ai ke lo eri o ala i o ri amen ka ko fa ma o la e de ka ko le u le ka ko filo ia ka ko fa ma o la ka ko ka lia le o lo o mo fa pe o mo ki kilo ko lo se la wo lo se a le nga o ka ko fa fo ki me o mo fa pe ki ya te ke le pa pena e lo superior o mo nga e lo ora pa pena e lo superior poema ke nga e lo ora e a nga ke la ka o ina ka ko i le upole tu sia la e ola mai sia nga ko pulanga amen o fai mai sia nga ko pulanga ai pasia ko ka ko i le le fe a o le malo le tu wa ku ia la ko o mai la ko fa wa ko la ko isia e o le mena le o ka ye o le mele o le ka e fa se ai a tato li lo le pore tu ka pure ko anga ma fuka le pore e fa se nga ka ko
aka ko mufu foi ka dia uma o nga la vese se ka ko ai se ale fe me tofo ia ngana uma pe mai le tu o ngana o le mena o mai o ka dia uma o me vola le inga le ma wa le o tatu o le tu ai ele o lo o fesa o le o nga ia o o fesa o la o nga ke o nga o tele o mo wa o inga ka ko a la ka dia ko i makama ia la o ko i ko makama ia o nga se ia maka ko ka ko mo ia ma muri ka ia i le fia ka usang o lo ora mo foi ko mo ai le ole sa ona amen e ai mangingo le fiong pa ia le tua fa mai o nganga ka kingo o e ka kingo o Yesu Kristo ma mari kingo mai o ale mena nga ina ko pula nga e ai se nga ro nga ka ko fa ia e lo winga nga lo o fa kala o mai ma ka ia maro ia ka kai lava i kura e kura o mai fo isi ko ka dia uma o le uma o ai mo fo Maria o kere me no ma ho fa ale fe me dia o nga le pio pa ia le tu me o tofo ia nga ga be mai dia tu ia amen ora le me o fa kofo le siri kana moa mai fea la o mai fea le me le kana moa mai ila ia o soman me le fe me le fio nga amen eu só uso a canoa ali para estar dois ole ma nei ole mele o ta fa so ko le me la va le ta ole malama ka ko ai ni mako tatou tangata o ese ka ko ai vo le ai i so o Yesu la to ia sa femon ia Yesu le tino ele ai ma se la ko ngalu ese ele ai ma se la ko ngalu e Afrika le mu ese ar ka ka le ngalu e Afrika le mu ese le o mai ka ko ka ko kilo la i le ka le o Paulo o Saulo o le tangata fa mai sa o mai le sili o kula o le o ma kan ye fa mai o le farisaio o le a onga leo kari kongu pe sa sili o nga mau lunga i kongu o Jerusalem ma Israel le a onga le mea ka o kula fong sa onga ila ka le o va ila ka le ele va ai tanga le ya Yesu ele muri vo ya Yesu ele va ai kingo Yesu aka ko va ai ka penganga e a vo ile e Yesu o tangata sau mai kan le ia ka ko sa le ai ni si o fa longo ho le fa mai nga me wa o e fa longo le nga pa i ma ga o ala nga wa u fa penga o fa ina u kana o ke le fialu le me le o kuspai ai ngo wan le o kuspai au la ko wai au la ko so le ku lo wa le vale le upumongi ala o kala le vai so le wa o le wa pa wa me o ke lo nga foi upu le o tangi Yesu o le linga i lunga fa foi upunga o ke le lo aki no foi la ia Paulo le nga sa o America le lingu e se le o mai ya ka o ka ngai u le nga o i le kula fo aleluia le nga ka le nga ko u lo i ma fili Yesu Saulo le mele nga pa ia fa u u lo me le nga onga pero kan ko le nga le fili Yesu Paulo alu America le nga ka o kula fo o la u ko i fa ku wing le nga pa ia ka ko fai ka nge ku se nga lu nga nga kusi mai e ka le si ai o i ka ke lo le ma ko ese o Paulo ma apostolo mai nga muri ya Yesu king le nga ka le ko le mala malama i le kula fo e kami ko fo ko ma lo ko kula fo langa ke lo o le fa unga na ka na o ko Paulo o le me nga ele mau ke lo ka le o se ka nga le ke ka u ava ku o le
ia mo ka ko uma. A pai e ke fia malama malama tili mai loa kini le upo le pua. Ia e nga ho. E nga ho ka ko e o inga ka ko. E le isi ka ngaka. O la ile fa unga le tu o la ile mea lofa. Ia nga ke o mai ka ko. Ia nga mai ko le ka ko. Ia ka kini nga ko le il uso. Pe o siamo le pasta la u poi fa poco ku i mele. Pa kilo la le apostolo. Le nga mai ka la le. Pe o siamo le o so sonia tu foi le ye ele le a o. Malama ia saulo malanga pa ia fa u fa pa ia oi. Ia e ki kau kala. Fa mani ye lo ko ka ya malama ko ya. Ia pe ole nga pastaro ko fa po ku i va nga le. Malama. Ia o nga Yesu. Amen. Be ile faz foi kau be mare ku ngare e o nga kede. Ia pe fela e o nga foi be o ke la mai fa ya o sa. Ia do o fa ku la ila ko e la ko foi fe au ma o ska ko ya. Ai se não, eu fui lá e fiz não ngai o bem o le fa più vai qui di due si quale o ngai o le ola o e le fio no poi era tu o le cule e fa senga amen e ka ko makala e le fa se senga o ka ko a la ma le o e po le amen e o le sui ku voi le ya ka ko per ku vai le o ke lo le pe ku le foi vai sui ka ko o le kulanga le feme e ia Yesu e Yosu o Yesu mia o ma. Ai kau mam lama le o Yesu KERISO. O le fai a o ma foi na. E fa pe kau ke kilo foi le ia ma. O Yesu KERISO o la ko ia lo se fe o le fai a o ma foi a. O le fai a o ma si di o ma como so. Pe o le kunga no le ki kilo le. I le makaukia I o le sau ngai kaimi a o onga se fai fase I ngai kako le a kako le iloa inga le upo le atua le ala fe me IESU I o maso o mai o tō nei fase se ina o tō a wahe ko kele o mai I lo ingoa asea o perfeka pelo uma o la po ilo uma o IESU o le mea mo Paulo la nga luenga le fai me ki apolo tu lei mai ka mai fa se o le mela nga e ka mai makala o lo makua nga lue mai ia ngangangi ia kako e fa se ka nga ka o fa penga nga I lo king o Yesu KERISO na maliu mo to tu man malo o le ku lei mai a o nga e ma fai ka e se nga kako ma se I ka nga ko e wa ka ko mu ia Yesu KERISO al bela nga o ngai lo fia pe ke ma fu ko po le tua e pe o po Yesu I so mai o to e fesidia ko le wori e fai longa ma le buka anga ngai me mo me Yesu buka anga me le se me le lai ba ngai e o me le ki lo Yesu I ke wori mo wori e mo mia me Yesu va I fa se no ko a wai ko kere o mai lo I mo ia mani foi le o ka ke mi pas ole mali o sili le foi le sili tu fa pe na ia la ui ai kani mai Yesu o so mua mai ale pat le o so mai le fase mua mai Yesu le me le vai na le o la si le fia le Yesu o aso nge mo ka ko ye le pe sili ele o aso ngatai male unga la osi le fia Yesu ele kai me le la ko e fio ele o aso muri po aso ngata e kula I mai e la ia ko nga ka ia le mo ka ni mai Yesu le pa de o la kai minga le mo ka ko ia kai minga o kai minga le ia mo ia le o mai le feo I solo ia pe mo sa mo ku ia fai fe o la foi kam foi mai sa kam di e a kensi I Yesu la vo sa ui e fa nga mai ka nga kai ar me la mari o la fa la vo sa pe o mai fo ringa mai o Yesu ani lo ele
o anti KERISO o la ko ia le kam fai twist le me mongi ai mai se o kanga ia fifiria e o nga ke mai mo mai ma o fo ma ka ko uma la fa tu so se o nga la mo ka ko ka o ka ko fa ke I kanga ia inga nge ke o fa se inga ka ko mo va kali su mo mo so mai da wali ia mo mo so Yesu da wali ko lau mai si mei o kaua si le kaua le si malo o kupu ia me ka ko wala mai o kupu me nga o aso ngata ama le nga maka mai ai o le aso Pentekoso le nga walo ia mai o elu le mita upo elua o aso nga kai o ke lingi fo elo nga nga lungo ka nga ka uma o le ke minga maka mai aso nga ka maka mai aso Pentekoso o fia ngingi ka wala lam ia o fia se fu au fama ia fa mai ia ma meia ka ke vai a ka ku ki lo la ia o sa le ko ki haka ko o le kai me close down no ele tua me uma o ko ko lo la ia o le kali mai Yesu I so le o nga la mo ka ko le ke mingi o ka ko ia ka ko makala ka ko makala I ke mingi o ka ko ia ongi ka ko la foa I lo ka ko ka kunga ma ka ko sabalinga sabali be lu sabali be lu ko kiki ka ko pe ya sa ura nga ko po pasta ia tuan den jaya au kai ke lo o tata ia bas ia tu ma ngai ke ngi fi au sa mo tatu yaso do e fa malo stau ku ia oe tatu mo fe lavo e mo ia ni fa so ke yaso ia fa mo ia le tu ma kai ko ina ma oe fe au ni yaso e tau ona tatu to ia na ma ia TUTUMAU ia o nga IESU KERISO ka ko yo o se vai kau ele ko fe no fi e di fa pe fa solo le la ngi ngale li e o fa solo ko la nga ko ka ko o isi me le valo ia le fe ngale li amen termine va fa ma aida la wanu le tu amen o ngi ko ka ko kilo fo yo o kafa ka mo ero o ia mo le o le fisi ia le o e selo fia ma pe fa na ko pe o kala me ma o kala le va pe ko e lo pe ko fia ka fa pe fa na si va pe ko fia ni aso e so fu ai ma e o la e ko fo fa e si va pe na lo o fu ia ya so e ka fa ma fo ni ya so ko e lo ke ni a ve lo o la ile tu e lo ke ni a ve lo o la ile a fa pe fo o fa se fu lu ia o e lo aso ke o alu al ko su alu lu su e ka mo na ma ko la fe po ile tu o lo ke ma ko ku se sala mo la ia ni o le ko e lo mo ga ia fa mo ka ko waso ai ma kuskusi o ka ko waso se pa mai o le tua o ie le sopo ia o manga le aute le kua ia kua o ia lo ko so fua ma so ma ko ola ka ko wa ma le tu pas ia le tu e ka o ilanga e ka wa o ie fa ko ka la me o waso ia mo kai ma le se ke la ave lo ola mo le tu o se fa ma se lo po ka la tu mau ia o nga Yesu amen ma ia tu ulo ola ia Yesu KERISO glory hallelujah wala au mai Yesu ma wala au mai le ka ko mo kai o fa pe nga wa e fa ia fina na ro tu hallelujah wala au mai ma kai o ma mau ka o ia e ba ia ka la disko no fa lo ia au al poco e ola le ro ia e ba ia o le ola le ro ia mira que mai ma ia ro ma vo pau o po kala bero wa ina fai uma me le o ko ko ten nge fai mo mori ba fo ia o ia pe pa e venga ma ia o lo fia o le se me basta o le o la metala o esa mo
Foi le whamanatu atu, foi le akako uma, le au whatuitua ma le au kewisian. Ele so kako mongi ni. Amen. Ele se kako mongi ni me kau ke ngofo. Kako le kau ke au mau. Amen. Au maka penga le tua mo fo nga bo kako. Haleluya. Amen. Ake ora ali pastor penga afalo ola e kama sa ori penga mele pe skapo mongi. So mo ko mongi o si mongi e fale ali. Amen ne. Kakala ngoa ku fa penga ila ku kala me o yo ke siano amen. O ya ilo tatou no moni. Ola fa kali man amen. Ke ka ru e fia ke mi ka ku mo fa fina lo le tu. Elo ya ola elo no mon amen ya o ka u ai no foi ka ki amen ola ele ka mo mon yo la fa ka ni ai depend for la media elo waru no mon ile upu amen ilo uska i o le upu le tu ma e ola malama ile upu malama ile tu ma e ola ka ye yo ka ye lo wa no lo fa ngau ka ye wa ile upu le upu ola le upu manuia le upu mon amen ole fai pu fa le tono ta ku le ta fai ta wa pas foi pu fa amen na fai mai eu to no fo sa u wa ku ke le no le aso ma le ku aso ma le kai ni fio mai le ta io tangata amen ma io le upu ku le ma ke le io a pe o si ko e fa manatu le mo le tino ke viso kako uma lau whatutu ma lau keusiana. Kako sa miuni I kai mi uma. Kai mi uma. E le whapeanga o le sa e ki sa ungi. Ia uma hoa leo le sa I e sa hoa e ka whao. Le o aso uma. Langa kau ke le loa ponga ngea fio ma IESU. Ia anga e ke di kari a IESU. Io si au le koe whapapau pasta ma ia ke me lua. O e sau noa e ma whai ue ho ta polkalame me IESU I ele li. Ia. I ele tua, ia, whamanu e tere le tua Samoa, I lau whafonga di aso, ia o le afu I se mahakala ua pao papa nika e au, ma re kusa, ma re kaukamani ino whingalo. Ia le whamaru dua pula polkalame, ia whamangalo mai maua, amen. Ia o le maua sosoani ma tatano pia I longolongo puia li ia, ia ayo whingalo ina I whapenao whamaro sia tatou. I le upo le atua makako mangingo le le fionga le ri ina nei fase se ina tatou ka puri lo la kala kala mo ko fio mai amen amen haleluya trametale tu spaia na makala ko spaia me o to mata ala wai de lo le aso sa wai le atari o ta haleluya e o le afa o e ka ko mai bo me le atari o ta ta yo la e se me la ye amen e va e sa o le atari o ta ta I va pe no e sa vali pe I fina na lo le atua ma e o la inga le o le ni haleluya o se fa malo si lo ni aso Samoa ia fa tele le atua I au tutor ni aso ia fa manuia le atua I fufuanga fai o nei aso ai se fa mata to se talo ia ne to ia mato te ia oero mato e o e mavi ia la fio foi ile vi inga I lo sua fa ile nei aso ia la o e fa tara no pe ia o fionga I nei fa malusia I lo mato ola au na ia te oe ia talo tamatu ina tulo wato no o Samoa I nei aso haleluya alo yo manuia ia lunga o lo watu no mato talo foi tamai la upo o lulu ina ni tai au ia fa manuia atu o loto fa manuia ia Samoa I nei aso maramba fonga talo foi ile atua ia fa malusia fa au keusiano uma de la haleluya ina ia fa pe na na tala pe alo fina ngalo TUTUMAU I pe se o daso te fio mai wala watu le tai au fa la lo atu no mo etama yo le afusi o se tala o ma tala I ni aso tu sa lo fina ngalo ia fa mangalo I le toto IESU fa manuia ia Samoa ma tapu I ngere de aso fa manuia fo I fa longo le po kalame ia wofo I vai masani e se fo le TV le tua o fai mala le mo moli tua I lo fina ngalo ia fa manuia o lo matua tua ia te o le inga
lo lau suafa lo mātou atua ona lo suafa manu malo o le mātou li whaolo i Iesu Keriso o te talo atu ai. Amen. 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 TATOU alalanga fia ya Yehova o ia o le papa o lo TATOU o lo tanga e whaava vaulava ia TATOU atu i ona luma male ia TATOU avatu i le atua mamalu o vavenga ia tau atu ia i folela lo langi uma i le atua o atu maua ngongoro mai le sami malau ia tau fai pati awa o ia o le atua e sili mapa ia o ilona ao o mea loloto Mataio na poto o le sami lonoto ma o le langi e feo a isolo matangi e fa se imana va mai o le ola o ile atua e fatu saoina o e ua whanau e alofa o ia malea